Hagajigala kai T20 World Cup final happening ke India, Persia ke South Africa. Bargane Kadei ke jingla kai final ke bacuat na benta baro artli ki kenhun, namar baro artli ki kenhun ki klem pat syarem hagane ke tournament mentau Snem. Aba pai syagane ke jingla kai ke India kala job ya ke tos, bat kala jet batit nengkong. Bat haga palitit jong kari India kirang tit kmat jongka ki klem la banile kai bha, Henry Day Virat Kohli bot Azhar Patel kilala banile kai bha hagaba kilala bani rap ya ke India bagan kamai hadu shispa nyau pendriu runs bad hab nyau wicket na ki RP over. Virat Kohli ulala ban kamai hadu nyau pendriu runs hagane ke jingle kai final bad ke target nang benta ka South Africa kalong shispa nyau penyo runs na ki shispa RP balls. Aba pai pat syaga palitit jong ka South Africa kirang tit jongka kila pendu mensim ya ke India haka over bakat san haga bagalala ban kamai hadu RP runs tang haga way ka over. Henry Day leng baga jigile kai pha u Jasprit Bumrah, Hardik Pandya u Ashdeep Singh ban kumjuru u Surya Kumar Yadav u bade fielder ulio ban kem ya ka ball ka ba omdon bapoi perkhat bon yo kem lapan long ya ke India bakanwan pai Biang syaga nam job. Hadien bagalala ban ai ya ke South Africa tang shispa an riu Kadei runs bad hab pra wicket nagi RP over bad ke India ke job dah nyau runs hagane ke jingle kai final. Bad leng bagane ke jing job ke India ke layo ban ra ikan nam Lahduh jong ka T20 World Cup haga Sien ka ba ar hadin khat nyau Snem kata na du Snem ar jar nyau. Bad hagane ke jingle kai final urangnya le kai bakensai jong ke India Virat Kohli ula pernah kendit bau syong thajno na ke jingle kai T20 international. Bad gane ke deru ke jingle kai T20 bakhat du ke chongu. Henry hagi weipat ki format Virat Kohli klempen na bau syong thaj.